First of all, I want to thank my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Yes, amen. Amen. I'm just a nobody. Tukin singa Joshua ha at saka kan chebe katro UFC fighter ania Joshua ania Myanmar pa niya kan lo chan ve ema mizo te pon kan lo ngai lua masing ka ti kan ngati Joshua ni kan ngai san na chan le e kan lo ti mizo ve na chan hi ta sha chak kai kini so nin kan ene mi mol me kan ni chu kan chathui lawa Myanmar flag nen at di kualat yan India flag po asin lawa ngati kan lo di mizo ve memle ngati kan lo support ve memle kay ni ay shezok te khani ngat lo soi to asan so amak in Myanmar flag nen Myanmar flag nen Bo bra Hello, kalau let le chuan in tuna reaction karon ti ve ngai do na reaction toi te hi min lo thlir saka top thleng min lo en saka thai ti zong te ni chuan khongai takin min lo like saka ingai dan te comment lama ron soilet ve le hrim tur chewin le thain lo ti zong te ni chuan mi in mi zo om zia hi tuna ya chiang zo ka kan thiat pha theina kong te lo ni tak mial chuan min lo like saka min lo share sak tu chen karon som chen ni ole tuna video ma sa so kan huang khan man nia zo na thak pakhat Joshua Van Burma ramlamina a huam tak khatilama khochak lam mi chuanin khovelin elna ro puile engene insual martial art khovela in elna la tru berte zinga mi UFC a championship title a defender Japanese tumpui pa chuan hea chumia wang chuan kan mizo milar pakhat hian in hei tuna video pahnih na kan huang khan zo na te ron siama chuanin angai dan te po kha ron soitela chuanin khang vel kha thiamang tokin chan kan ron tum don ni mizo ti hi masabera chuanin kan hriat tu chu inclusive generic name inti te ang sap tong te han ho velila huap zo tak fun kim tak khai khom tu ani thei tu rani ti hi in ngai dana ni ve tho karing keipo ngai dana ni chu amairo chu mi then khat chu mi so kan ril ru te khop mai chuan ka he thina chang chuan kan thian pa kan gor khali thian pa pakhathian in a soi thina fiam thu hian ma se chu kan ngai tua no ngai to keipo kan ril ru ate te em chukati he intian mi mal emo nang ma emo ke ma emo so pa so nu so aril ru lian aril ru te ti lampang ni le anamang hian kan ril ru ate deuem thil tak tak hi kan ngai to thleng pe lo emon le ti ti chang hi in nei ve thin tho in karing chu mi zo chung changa po exclusive to cut mi hi van tlang mi a khoi amo te po kan kalan mi te po kan ti puin na tho na huna te po kan om te po aniang chunga chon han analyze chin teu mizo na atanga midang entinan ming mizo ming ni lo de ulek nei ang chi ho kha chu exclude du chi hi an tam khop maya heng ngai dan hi ke chu a tha ka ti ani ve ngai lawa no pan lai khan chu tu nuwa chuan ziak be chanin thil en tur lo om to chu tiang be chana en thei chuanin lo in lap exclusive ve viau kha afu ber lo mai the ani ole mizo union kha lo la tang se voin ni a hian a party kha lo top lovin mizo union kha lo la ngar ni tang seng chuan voin ni a ke ni ho mizo in ti ho ina mizo zia kan hriat thiam dan hi adang ve dor mai the ni a chan chu voin ni a mizo in ti ho ina mizo kan hriat thiam dana chuan mizo tong kha kan share chuak ta sia chu ti ni chuanin soi photo thin langin mizo ming o mangai ta ni mizo ming ni lo ka chu mizo na tang exclude du an lo ama
chuan an ma ni zinga po mizo hming ten lo nei ta si lo a mizo na atanga in thiar fili ma in kil toi mai du mi te po kha an lo om ve bawk ani tih hi kan hriat thiam angai ani masa in amai ro chu mizo union khalo la om ni tang seng chuan mizo union khan mizo hnam aron tar langa chung te chu hei tu na kan hmu ang hian thalak karon tar lana kan hmu ang hian in mizo hnam chu heng te hian ni a lis somni pahni atar langa tarlan vek le zia zo vek sen ani lo wangin etc tin moran bok ani hi hetilai kan hmuang hian entaila li si chuanin tribe rang te le clan te ta hian aron tar langa mizo hnam tia hian he ta kan en chuanin hei lai po mizo hnam chuan a huam miau ani chuti ni sui chuanin Joshua van an ti kha mizo lai ani chuanin heti lai a mizo kan in ti si chuan ke ni ho hi mizo na chuan huam ani ti kha kan hriat phot angai mizo union kha voin ni thlengin active thei ni ta seng chuanin mizo kan hriat thiam dan hi ainang kherlo mai thei chuanin mizo union ka ron soina chan chu mizo union kha mizo ti thumalin kan nuna omzia neya ngong ngaron nei chho tan na mizo ti thumalin socio political impact kan khotlanga aron nei chho tan na ni in ke chuanin mizo union ron piang kha ka ria mizo nationalism root po hi kan chui don ani chon mizo union lo pian hi kan hlam chia thei mi alo thil ani ti hi thang thar te po hian in khathiam se alo mom hle mai thei ani chu mizo union alo pianga mai ro chu mizo ni anga keini hnam hi mumal taka kan pian tan na hi kan chui let don ani chon mizo union lo pian kha kan thlir kan thei mi alo ni amai ro chu thu hi omze nei ani ya chung chu zia atar lan thin ani man lai chuan lunga ten lo kera ani lo pon dar phe ka ten nem kaya horop thu te kha ani lo point entirnan tun lai chuan paper mai ni to lovin hei website lama te blog lama te tikhan Facebook a te post theya thu po kha khatiang kha lo ni to ta chuanin khatiang anga mizo ti heng tik line nge zia tan na lo nia omze mizo na hi eng tik vela tang nge lo pian tak tak ti kan endon chon ziak kan en let angai ni chu ziak chu kan en let chuanin sang khat zariat somkwa pathuma an lo zia to tuna hei le kha ka ron tar lan le hi ka download chopania kai point hetilai a hianin heng lusai te hianin mizo slash ada mizau ti na da boka mizo emo mizau anin ti na ron tar lakani mizau ti ka zo na om mai thea thil dang lam bok om lawa sapin antin tomato anti hi ke ni chuan in tomato kan tia aobin tomato tin ti tomato tin aobin ziak top po ni la aswal na om lawani chutiang deuh chia chuanin mizo ti kha sapin an dengin an thria an han lam ve khan mizau ti deuin an lo lam ri ni ngei tur ani chumi wang chon mizau ti po heron tar lang tela mai ro chu ke ni leili ya chuanin mizo ti khani maya heng lusai te hian in mizo anin ti hi tar lan ani hetilai a hian hei hi mizo ti zia ka tar lan ani na ma saber ni in kai chuan ka fia hei aya upa mizo ti zia ka tar lan ani to na le kha ani emo dar phe ka ani emo banga kera ani emo lunga kera ani emo a om chuanin min hril kheve thei ula kalom hle ang amai ro chu keini hnam hi o lusai di thin chu kan ni mizo te chu lusai an ni lusai te chu tuna mizo in ti te chu man lai chuan lusai an ti thin ani chu keima ani kan in ti lo mi min ko na ya poimo khop maya mizo chungchanga mizo na chungchanga purwai te chong te ina athu soi kha ngai thak le tur oma lo ngai thale chinula khata khanin mi min ko na ya poimo khop mai a soi chungchang kha in lo mu to mai the ni mi na min ko na po hi poimo ni kan ming te hi mi min phua hi lo ni chu mi hin lo poimo khop mai chu mizo te chu man lai chon lusai mi in anti thin mi chu tu te nge british ho lusai anti thin ani
lusai ti na huam nam te kha hei tuna in en le lok te ang heng nam hi lusai chuanin a huam ani lai te mara te poi te pai te ti te ni thak nuai hi chuanin heng nam ho hi kan zu analyze chian le chuan nam then khat khu chuanin chua na bul mu mal thon thu an neya mi hring mi zo te tiang mi hring te po kan ti thei mai me mi hring dang khan khewak lo nin kan pi le pu te kanin chu mi hring te an lo pian na chu chin lung an tia lu sei te lai te mar te khang ho khanin chin lung an ti ni lai te lu sei te point chuanin new cookie group zinga mi pai te kan ti te tha do kan ti te ho khanin khul an tia chuanin cho te kan ti te old cookie ho kha sap vekin an ziak khang kha old cookie ho kha nge ni chiru kan ti te ainal cho te aimol kan ti ang chi ho kom kan ti te khang ho khan khur pui thon thu an ne ya chuanin mara kan ti ho hian khazang ra thon thu an nei ve le thung boka chung ho chu lusai chuan wa mani chu sap ho ina lusai an ti te kha khang ho kha ke ni ho hi kan ni a zo na thak ti ten kan in soya chang le zo fa te ti te kan panga la thuwa ma se political tam vak lo ni zo fa te han ti vel do ai chumo political identity kan ti mai don nge khatia nga tan khana man tlak vak lo ani chu enge ni lusai nam man ti te chuanin khang khul thon thu nei te khazang kra thon thu nei te chin lung thon thu nei te kha a huwa mani lusai an ti hi in chiang te ang sap ziak bok kan en le chuan tu na karon tar lan hi en taila lusai an ti hi generic name mani mela ani bela ni loina ni ya in ti te ang ka soi sol mi ngai da mula lusai ti generic name mani a nam rang nam ti kha nation ni lawin tribe soina tribe rang intel khom te kha khang a hu howan ko na kha ani lusai ti chu lusei ti transliterated form ni ma se lusei le lusai ti hi omze in anglo man ani in zom na chu nei te me ma se omze nei omze khan nei nan mangani lusei an ti chon hei sap zia kan muang hianin lusei klen bi kho chu lusei emo du lian ti an chin chiani chu ti mek lai ro chuanin khang mara te lai te pai te mar te lusei vek te tha do kan ti te khang zong tribe hlom khom soinan khan lusai hi manani kha tu lai mi te po hian in kan riat non a tha ka ti khop mai thang thar te pon thria se tha ka ti chu kan nam hi heti tiat lek kan ni lowa heti ringo takal tur kan ni bok lawani mizo na le mizo ti hian in inclusive takin tribe dang hi a huam in akwa khom thei tur ani ti hi ke chu angai dan ania no pan lai tang ka pian ken poni mai thei ka khabik lo chu enge ni Joshua vana buk khan let le la mizo ani em te na chi khrang tu na ziak hlui be chana kan te don chuan mizo ti chuanin huam tu chu ani nge yani amai ro chu soi tong khan man line mizo an lo om teu to si lo piang chau a hian kan lo mizo chho ho thret zela chu tiang chu alo ni a chu tiang ani awang chuanin mizo na te po hi kan khil fiat an ngai ve ni chu ti mek lai ro chuanin an ni chu chin an in ti ni enga tinge chin an in ti kol ho min ko na ni a in ti hriat wang ni lawin thachan min chan tir lo kan soi le lo ka nga poimo chin ti chu em phur ti na ni kan pi le pu te kha hei voin ni thleng in mizo chu kan nia zoom slash and burn cultivation bak kan thiam lo ani kan hrianga kan pi le pu te hun la ya po slash and burn zoom cultivation tho zooming den te kha lo ha la khatiang bu bal thar kha ania chu antirnan hun khat anwa tun lai ne nei nang lo tun lai chon reson kan dong veka chu man lai a te chon hun khat a an kho khat an kho pa khat an wadina chuanin lowata na man thei zong an hal rala akum le chon an pem le mai lo ngai thin lo hal tur zong in forest kha zuwa chin kha an nei ve ngai du zong lai kha kumin chu het a hen kan in beng bel boka i hal vek angon thei si lova mun da kan pem le te lo ngai a forest kha zuwa ve ze la ngai sia forest del lo nun ngai naom si lo man la in
chu enge ni an pem reng thina ti khan lo an halan pema khatiang ani awang khan emin an in phur thina ni an bungro poimo kha khami ani awang khan kol ho khan a hnam chak jok le hnam thil ti theile fing ma sa jok khan in kan pi le pu te kha em phur tia ko na ni eten tia le ai em po kha chin ti ne ni in zom deu ni chin tin kol ho kian min lo ko thina ni chuta chuanin voin ni ami zo in ti te hian in taka chon lu sei zara mi zo kan ni zep lo sei chuan kan suilet kan thiamang to ka kan suilet pon lu sei zara mi zo kan ni ti hi kan in thriat reng ngai voin ni ami zo in ti te ho po hi chu lu sei nge te po chu man line mi zo eng tikin nge an in ti kha kan thebik si lawa ma se lo piang ve miau se mi zo na hi amai ro chu lu sei ho khan eng tiklai atangin nge mi zo an in ti ti hi suilet the om chuang lo ni amai ro chu chin hi la an om thina ni lu sei thlang tlak ma ka chon chin hi la sei pui khura ta kian an om thina an ti ni ubil thang lian khan zia ka thla te kha la ma lai le khabua khan chu again is chin hi la om thin an nia khati lai in beng bel vek khak om vek khak an nia wangin kol nam lian zok tan kha chon ke ni nam chu chin khak an ni reng mai ni chu wang chuan in chin khak an lo ni reng thin ni mo ti te po ke ni mizoram lama om te po hian in kan in hriat thiam ve tho hi ngai chin kan ni lo hrim ti lam kha ni lo mi hin poimo mi in Burma rengun vel an kal lam mizoram kan yan tin ti ma la chin lam peng khamo an ti don tho chaw ni kala han khal chuang lawa amai ro chu technical taka thil thlir chuan chin lam peng kol tan chuan chin kan ni mio wang kan chu ku ki ti po hi kan in hriat thiam angai ku ki ti chu kan pom lo ni mai kan hnam in soinan kan hmang lo ni mai ma se mi khan tu na ni roin mana ku ki tin min lo ko thin ani kha khang zinga khan kan tel ani ti kha hriat ve reng tur kha kan va pom lo ni pon chu mi ani awang chuanin enge ni ka han tiang keini ho hi ku kitchen group tia mithiam zok te pon an soi thin kan ni reng bok ani chung zinga chuan keini voin niam mi zo ta em ho a hi tiang midang po exclude du hial khopa mi zo falbi te po an lo mai the ani khang ang chi ho kha central group kan nia keini ho hi a central nge ni kan ram lua chin Mizoram Manipur Tripura Bangladesh Assam le Burma kan ram lua chin alai mun lai li lua tu chu keini ho hi kan nia chu wang chuanin kan ril ru te po hi azau angai ani lai ho hian history pakhata chuanin keini nam hi tlang bo kan chho khanin lai ho hi nge ni tlang bo ve nga lok lo khan niang chu le then entirnan paite kan ti te khang ang chi te mar lama an kal ni ngei tur ni mar tlang lam an bo ni ngei tur ni chuanin tha do lam te po he ta manipur thleng an in zar phatla chuanin lusei ho te po ti kha na lo ni ta chu lai ho kha nge ni a center alai tak om kan nin ti awangin lai mi an in ti te pon ti ta chu lusai chung chang hian soi le ka du chu mi then khat hian in lusei ti nen hian in tluk reng a hian an lo ngai thina keipo ka ngai dan thin tho ni amai ro chu lo in tluk reng lo ani lusei ti hi tuna ziak dang kan han tar lan le a po hian lo en taila nge ni ziak kan han tar lan le po en taila lusei ti hi chu lusei klen big soinan manga lusai te ro hi chu klen rang nen kan zawaya fun khom tu ta nan soi khani chu lusai an ti thin te chu British India kuki ti an nia kol haya cheng te chu chin tian ni tin hei ziaka po hen tarlan oma chuanin Burma hi kan soi fo maya hei fleka kan ti tuna kan reaction mu ta ka po khanin Burma flag te sinate ti Asia lo hle mai chu Asia lo ka tia poi ka ti ni khatianga kan milar ani atuna mi kha kan milar ten khatianga publica o an chu kha poi ka tilu tu ka ni khatiang po khathiam lo khop tu nang kum
Burmese le Burma ti po man pol nok Burmese ti aya Burma ni lo mi te ti Burmese ni lo mi ti aya te po khatiang khan lani tu nang kum zata po le milar ten ni khatiang an chak chok khapoi ka ti ni a chan chu kan hriat angin tu na hian ra lang ei po kha USA a kwan zu pem ta se zubing tha se US citizenship te nei se a games khelna te po lo ting se US a represent chuan US flag khasin don tho tho US mizo ni mai khatiang deuh kha ni mai ni po an om na chin khi kol hovin kan ram an tia an hau tlat sia chuwang chuanin kol ram Burma ti chu kol ram ti na ni mai kha kan hriat angai chu keini hian in Burma kan han ti sak fo do nem ti hi ngai tu chiang ila a chan chu chin hil ki kan thlang tlak na ni kan nam naupang naupang ani ziak le chir kan thiam na pol rei lo kol te chu keini ai na advance te zok mat lai khan khatiang khan nia kol kan ti ho khi an ma ni chon Bamar anin tia Bama chu ba an ma ni chon Bama anin tia chon Burma ti po chu Bama ti atanga local ania kol ram ti na ni Chin state khi ma line kol an cheng ngai lo keini ho mi tong kam han ho leila zo na thak hi an lati duai tun lai hian zo na thak chu tu te nge di zonin political tram dik taka kan label don chuanin mizo ho chun ni mai mizo chu tu te nge ti kan en let chuanin lusai ho khan ni mai lusai chu tu te nge ti kan en let chuanin British India ku ki an tia kol hmaya cheng te chu chin nan te chu an ni ho khi kol ho in sarkar khata an hnuk lut sia voin ni thleng khianin a safar po engeni a safar han ti mai la kol sarkar ro rel na chaklo po khi an tot pha na sa ni an khongai thak khop mai chuwang chuanin keini ho hianin tun aya thale zual hianin ngai tu ana hi isen puyangu kan ramania ro rel na pakhat noya te hian om tai lang chuanin buaina te har sat na te hi akiam mai zok lo mo chuanin Burma kan soita ka chuan enga tinge khing lai khi Burma ina huam tak man lai chuanin Burma hi om ngai reng lo man line Burma om ngai reng lo British India atang buk khan Burma hi piang ani British India tang Bangladesh Pakistan apianga chuanin Pakistan atang Bangladesh apiang le a chu British India tang lo chuak ve ve ni chon Burma kan ti poi British India tang lo chuak ania kumsang khat jakwa somthum panga Government of India hei sarkar na exam thin le sarkar na exam tum te chuan in share thinanga Government of India khi exam syllabus a poimo mai ani kha kuma vek khanin Government of Burma Act 1935 tho hi duan alo nia chu achan chu kumsang khat jakwa somthum chawa General Aung San an ti kha khanin Burmese nationalism alo au pui ve a keini ho hi zirna konga chon Burman stock ti kan ni hei kan mai thak te kan pian te kan vun te kol ho te kachin ho te arakan ho te keini mizo ti khan ku kitchen ka huam ti rango mizo ti na huam vek khang mizo ho te khang ho kha engeni Burman stock kan ni Vietnamese te Thai te nen po kan mai thak ai nang Mongoloid stock kan ni khang ho tan khanin General Aung San khanin Burmese nationalism alo au pui ve a vai kan ti te British India nga alo lai khan vai entinan Bengalian lo tamta Bengali kan ti te khang te nen khanin kan ziarang te ai nang lo ani khawang khanin Burmese nationalism au pui a khata khanin kachin ho te chin ho te arakan mi te khang an leader te thek ne na khanin General Aung San khanin loka nei ban akalam dik mang chu mo Burma tong Roman script an zia ne loka nei ban na promise ani chu an ni chu Buddhist ten lo ni ta nirvana on earth ti na ni keini Christian tan chu anin heaven on earth kha a promise lo mani amai ro chu khamia wang khanin Burmese nationalism lo alta awang khan British ho khanin heng chin ho hi chu engeni ro rel na Canada an ngai ni India
Burma boundary ten lo rin ta khata khanin khang boundary an rin khan British ho khanin chiang le zualin keini nam chiang le zuala min zir tu te khachu omte me ma se nge ni keini nam chiang le zuala min zir lem lo tu khami map drawing got tu te po ka British zinga khanan om ve thawani khanin kan ram chin te kan nam chin te ron khelovin andu chin Burma an rin topa andu chin India an rin topa government of India Act 1935 apian rualin government of Burma Act 1935 alo piang ta chuanin khamia khanin Burma chin bi kan ti chu engeni Crown Colony nuaya British Crown Colony nuaya da lo nia 1948 a independent an hua mai ro chu khang bor chowa khan politics su arab tha ka hlau om em awangin General Aung San apo Burmese nationalism au pui tu ma ni se leader atan du khop lo na nei nge ni ka hlum ta ka lo nia chuanin General Ne Win an ti khanin sipai ti lui na mangin Chin state ki au zui ta ni chu ma lai 1935 ma chon India ram vek ani British India ti ana huam vek kha kan thriat tur ani chon kan u le nau te ho khi hei aizola kan oma khi ti lai avoi khat ma kan lakal lowa amai ro chu mizo dik tak kan ni chuan kan ram chin hi kan thriat angai ni chu mi ram chunga chuan keini nam hi kan om mizo chu tu te nge soile lo kang chin lung chuak chin lung ti hoi an en te angu maraho chuan khazang thla tin thon thu ne thon thu chuin ang vek ani chin lung thon thu ang deuh vek khani khul thon thu te khur pui thon thu te ni chuanin mar ho hian chin lung an tia hei chin lung tia ziak dan frang hi an en chin te angu in muam kan nam hi kan dam mangai ni chumi tur chuan tuna chuanin arm revolution te thleng ro se kan ti lo thil hlau om takani a hlau om lu tuka amai ro chu in pum khatangu pathian in kan nammin thruai dani makhop mai keini India lama om te po sport discipline ranga in elna chi ranga India ti hming thatu te hi antirna arm wrestling a te richoya te khanga te po chin lungfa te ani India flag ti moi tu chu chuan Burma ti hi katha na deuh thin la han kal lo mai la chan chu Burma ti ni song kol ram ti ni kol ho chuan kol ram kha om lom khi lai khi kol ram ani lo ni thian to chu kol ram bik kha chu om ni Bagan dynasty hun lai khan soi fo mi thiam te hianin kha Bagan kingdom kha kol lal ramania ani deuh mai kol ram chu khiti lai Burma kan lo ti sak sek khi kai ka tha na thin ani chu kol ho kan cheng ngai tlat lo nang le ke pi le pu te lung ha na ni chuan kan nam kha pathian in min sik soya voin ni kan thlen thei nan hian lu sei le lai in kara te in hal na te lo oma poira la lo liana chu po kol ho wang tho poira la lo liana thlang tlak na te lo thlenga British ten kan lo in tok ta a chung hun lain tu khange mi zo in ti thin kan khelo amai ro chu ziak om to sa be chan zela en chuan British nen kan lo in to tak nuwa pathian in mi zo nam hi min din chho ta hreta ala piang lawa a then chu India nam zinga mi kan nia a then chu Burma nam Burmese nationality nen ni mio wangin a then chu US situna khwanin US a khon citizenship an neim ka khelawa nge ti khwan an om nge citizenship ka khebik lo khop mai citizenship ten nei chuan a then chu American mizo te pon ni mai ang chu amai ro chu hianin mizo nam chu pathianin min din chho hreta piang ve mek chau ani chu mizo nam piang meka chuan engtin nge lo pian ti hi kan en le tangaya tuna kan en le tak ang khan lai mi kha mizo union khan mizo nama pom miao si chuan nang le keina voinia kan ngai dan le thil ziak hlui le thil lo ni thin dan engma kher lo ni o mang mai le ngai poimo lo le khemia lawa kan du kan lo mizo lo tir ve ringot zok hi a thalo viau zok lo mo thian to ziak mumal tak be chana kan en chuan Joshua fan chu mizo ani ve tlat mai mizo nam ti khana huam tlat amai ro chuan ma ni chuan an line thriat thiam lo chuan
a khil fi kha chu kan bat ani